ikaze ukurikiye John B TV nk'uko turasezeranya buri gihe tubagezaho amakuru mashya kandi ataramara igihe kinini. Turagushimira wowe wakoze subscribe kandi ukaba warakoze like, share and comment. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe byihuse no kundegera kugira ngo ujye ubona amakuru akigezweho kuri iyi channel. Amakuru tufite muri uyu mwanya rero, Perezida Paul Kagame yitabiriye inama ya EAC yiga ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yitabiriye inama y'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba yiga ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yateranye kuri uyu wa kabiri i Nairobi muri Kenya. Yitabiriwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimo William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'Uburundi, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sama Lukonde. Abo bakuru b'ibihugu bahuye nyuma y'iminsi mike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri mujyi wa Goma habaye imyigaragambyo karundura yo kwamagana ingabo za EAC zoherejwe muri iki gihugu mu kubungabunga amahoro. Iyi myigaragambyo yavuyemo abasivili barenga 40 aho bivugwa ko bishwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinja izi ngabo kuba ntacyo zikora ngo zirwanye imitwe y'iterabwoba ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ubwo atari bwo butumwa zahawe. Izi ngabo zagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kongo ihora mu ndirimbo y'uko zifite inshingano zo kurwana ishingiye ku masezerano yashyizweho umukono kuri tariki 8 Nzeri 2022. Muri aya masezerano bigaragara ko izi ngabo zifite intego enye zirimo iyo gutegurira hamwe ingabo za leta FARDC ibikorwa bigamije gutsitsura imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bigize EAC bahuye igihe n'ubundi muri Kanama hari hateranye inama y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byo muri uyu muryango, nabwo biga ku kibazo cya Kongo. Murakoze, amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya. Subscribe, like, share, comment kugira ngo ubonere amakuru ku gihe. Murakoze.